Indo thlawhna B52 indopui panhna lo top khan sarkar lian panhni te chuan ral thuam nei nga le nei thazok ni tumin anin tlan siak chho ta char maya communist thurin the dar turin USSR chuan America poina ngam lo le anhuai chia thai ho lo turin ma alatan nghala atom bom siam dan tur thuruk po KGB hawin anru chuak ta hiala apoi thui ngei mai aral thuam nei thara piang chu alam tang le khovel communist hel ho kuta alan mia boka khovel shiata nuclear bomb enchinin anin voton dum boka America tanpo arbom lo ta san mai chi hani bik talo akha tokin nuclear bomb ha enchin dura chungan bom siam thar ka chona rocket lian phurtu thlawhna bombar nei that lama anin el chho ta zela anua phei chuan chungan bom la om pui thlawhna manga han phul chu himlo hle hian an thria ningei turani rocket lian le kap thui thai nei thazok ni tumin ma an la le nghala Indo cho awmzia hian anin voton tun boka henghun lai sanghazukwa somnga tanga sanghazukwa somkua thleng khan cold war tia khovelin an thriat tak hi ni tuna hian Russia China British France USA India te hian rocket thlok thui thei chi nein an tap chak zola meilum ai chung po in khovel khoi lai mai po hi an ka phawek to ni heti ni chung hian tun lai Indo na te na wa hian bom thlak tura siam thlawhna te an lamang na sa tho mai rocket manga inral saingot ai chuan apoi mo reng ani bom aphur nem thei zawka sangkha zakwa somnga vela Korean Civil War lai khan B29 hauka America in an mangna sangang maya tin Vietnam Civil War kha America history a chuan an chiat na sat tumber ani hial ome America hian helicopter sanga zaruk chuang le thlawhna pa ngai sangli zali vel halawa B52 hi amangna sakhop mai sangkha zakwa somsari pakhat December ni somni pathuma khan Hanoi khawpui bula pakhat chu ka thlak ani ngea Russian engineer ten an bel bulin anzir chiang na sangang mai President Harry S. Truman khan sangkha zakwa somli pakwa adai khan khovela bombar la omber Russia sarkar tan po siam ve thailo tur khopa thra siam chuak tur khan thupek alo chhuwa to renga chung tender te chu Boeing company hian an chang ta ni B52 awmzia hi bombar tina nia indopui panhna Hiroshima khawpuia atom bom thlaktu pokha B29 niin Boeing ho siam tho hi ni Hiroshima khawpuia atom bom thlak aimah khan B29 zathum somthum panhni rualin Tokyo khawpui anhan bomrawn tak mai kha rapthlak dei zawka mihring Nuai khat chuang dei chawp lehchilhin anthi nghala Nuai telte mewin hliam pui an tuarani 52 hi an siam tan kumaniang achan chu he bombar lian turu lutuk mai hi Cold War in trantir sangkha zakwa somnga panhi April ni so panga khan an thlotir china sangkha zakwa somnga panga tang khan an mang tak tana sangkha zakwa somruk panhi thleng khan zasari somli pali an siam chuaka chung hunlai chuan pakhat man hi dollar makta duai som pali velania tunlai dollar hlutna nen khai khin chuan makta duai som man velani America in Russia vona nan siam ani boka bom engchi po hydrogen bomb atom bomba ka bompa ngai chi rang phur thei tura siam ania bom chi rang ton som thum panni rit phur chungin darkar khata kilometer sangkha somli pasare chakin na thlok theya ama po hi ton za som ni zata rit ni in han soi adung sejong hi fit za somnga pakwa lai ani hemmaya athla kai phar sejong po fit za somriat panga lai ani alian thamboka enkol tur point mi panga amamoa pilot co-pilot weapon system officer navigator electronics warfare officer ten ni hengba ka hian fighter rual point ron beiron ma se lokap dar vectorin among lama laipui puak rang ban puam tia treltrol amu po chemfong tia puak chong thei chi pali lion wa ther furmaya hemi enkol tur hian mi pakhat athuran bokani engine turbo fan ani chuan engine chu mulep chaklutukin turbine engine kho virin chumi manga ti kalchu ani donani turbo propeller anti hi omlea Russian ho bombar lian Tupolev 95 a anwang hini turbo jet engine a omlea hai hi chu boruak tot lutuk in phu chuakin anorkal ani maya tekhin non passenger phur thlawhna lian 747 antia hian turbo jet engine vuata se a full in race ta se anung lama car da sela car chu achem leng da yang B52 Stratofortress antia hian
turbofans anti mulep langlo chi tunlaya lengpui vela ron tum thin Boeing 737 a anvu ang hi pariat anvua atuipo liter nuai khat singriat sang khat chuang lai apai lu maya tui thun thar mi lovin kilometer sing khat sang khat a thlok theini bomla chu kg zanga ritlir po somsari don lai apur theya USSR vawzam nan thrim shim po a thatok le turangai ani mase heti America in bomber la omle lian lutuk aru garala an siam la hian USSR point an thlawhna design thiam mingthang Andrei Topoleve hawin America bomber aya thazok ngei turangai Tu-95 anti chu anlo boipui ve char boka bomber la om turu lutuk le America aya chungnu ngei ani turani ti chu Joseph Stalin a thupek ti danglam oilo ani top mai ni